towar ka chilengji bara porote akisung thepik puse hawar arata tumpen nang chithandu manja along ke do rakhi ta phata along akile ador ki en pik ajo khur jodut Lengwiti State Model School kimi kangpu Kardom Time News ti fulong pen ila daba birta ke than jara bang nilimen sami puja te rangpi lasanon birtang ton pen arjek tha lakhain ko rathrok duar bakori constituency arlo daithor police station angkang arlo rong te kya hawar aradatum kilometer pli ansido bangso arong mate hada kedo hawar aradatum pen sarkar phan akirat nang pipon thapusi ratatum pen tuning ripon pado Lason sirong tiki hawar arata tumpe sorkar pen akirap kilong jia phanpura ke se mate karbiang long ara chari asong non chari bom asorkar mate tim karbiang long to pharong tiki hawar along ke do arata tumpen chethan pon atengke bara porlo punute hithi borwa kedam school college la pen so that un idet ahot pusitame langroi ke do kok pena jok kedam ke wang kisung thepik pusi rata tumpen chethan porinti Ampar da bangso arong arata tumpen Josemet ke isi kachari ke theki ding atuma phan MP Horen Singh be CEM Dr. Tuliram Rohang Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numor Mumin atuma phan nang rabek nangji pusi tuning dipen nang than pachini do hada ke do hawar arata tum Josemet barla polote langroi lang ke the RV ke jang hot men lang nang thi dut apot pu parai harai kachileng ponchia phan akisung thepik pusi hada ke do vek atum pen chethan pon News Text Report, Time News Tifu. Thôi na thì đáp vào đi phun ra đi ở mua học họ ta đã lục xong lạp rồi KAC pen ita dor pathik pon lake 8.70 anlo sita rakhi ita bhata along KAC pen kapathik ating pen abat endet labangso along ita ador kiso chalan pipon pe Rakhi ita along hempu sure sing aning hangaling si ita ador ken labangso along ita kin ampon lake gari kachowe katumpen rakhi ita bhata adi maklong andam si Ahok pet alam pet cingki cethan tamlu labangso along manja police station OC atum penta adim along palik dun Perangki atum pen Suresh Singh aphat lamthe karjuji pu ahut Suresh Singh ami thangagari along charlusi damdu manja pen Sumitra Tiron P News Desk Report Time News Tifu আর আপনাদের রেট বাড়াইছে বলে কাউন্সিল প্রত্যেক বছর পেপারতে দিয়ে দেবো রিটার রেট বাড়াইতে হচ্ছে এদিকে পেপারও দিও তেতে আমি রাইজে কম পাবো মালিকে মাল লবে নিও কম পাবো যোকালি আজিও চালান পুরা প্রত্যেক বছর 10 পয়সা 20 পয়সা করে বড় ডিটেল লই যায় না তা পেপারও দিয়ে নি চালান দিয়া নাই দিব দে আমি রুকিয়াটো চালান তুলে আও আমি রুকিয়াটো চালান তুলে আও আমি না যে গাড়ি নিলাই ভাই আমি রুকিয়াটো ইয়াত চালান তুলে আও চালান লয় আও তুমি যা চালান দিলে না চালান লয় আও আপনার দাম বড় জানো Ken.
बाद बाकी मंडल का नहीं होगी ini tumbang ke laso dang serap atau mata ni tumbang ke har nasi laso dang si nari tumbang serap di thap serap sini dang te patumi nang li tum hormu kar thang pon hut GST mate chalan mokha nang lo dunte det ten pia posi nang lo dunte det nang li tum pine arjulu malam nili tum ke mane hormu long nai pulo patumi bang ke keceng masih nili tumbang ke jata pupe dalo patumi dik bai kang pu keceng pu masih nili tumbang jata pupe dalo hoitu alang tum kelet ta hai ba alo kabe pe neta hai mane putani tum mathale Stame pinia por anam bang ke laan ke alang tum batang pulo dang te alang tum alo ta dunai pu bang sinili tum tamat halo la so joy ni si nili tum bang tapi ni ba cengrum si bang nili tum hang ke hang lo patumi de ke pon tum an pu stame hang ke hang ko jalan ade lang jo ko nili tum ta ke tong ko nili tum ta pon ke ta la so la so non la so bhatalong silam gen chotna mate kapre bhata to la so bhatan be cholang non nili tum ke aningkan kang thêm ta nili tum ke roi bom lo dak bhata long ke bak do sitame lahaya bhata long an pu sitame non crisis pu sitame alang litum tanang cherap dun pen ita tame nang kupi lo rata tuma kisung pe tanang pajak dun lo nang jorpi lo nili tum pu sitame nam long lo sitame ador adama teng ke jitu hola jitu council pen ka cheparai ta latum ka cheparai ta ngateng pen si alang litum nang pi bom lo sitame bai long lai bo Arjun di pukat jui lo kayo ram jui lo pasang la phak amalik hai amalik ka di lo non jo वो सिग्निफाइंग कोई बर्जन MSC constituency के पारलो बालीजन लेंगरी टी स्टेट मदर स्कूल हेम किमी इंकुपन Sonsi tea garden along lo charia somaratum hello wing anlo ka charia fan skora hem doneng jipo asam kof pen mathapon si tea garden along aman lengri tea state modern school hem kimrang patang posi pini power minister Nandita Golasa arideng ingpu ponlu news text report time news difu पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल प्रिंसिपल और टीचर्स लोग ये देखेंगे कि ये स्कूल गंदा ना हो। आज जैसे बहुत अच्छे से रखा है, मैं यही आप सबको एडवाइस करूंगी कि 10 साल बाद भी ये स्कूल गंदगी के हिसाब में ना जाए और ये आपका मंदिर का हिसाब से रखे। मंदिर को कैसे साफ सुथरा रखता है, स्कूल को भी वैसे साफ सुथरा रखिए। ये बोल के मेरा भाषण यही खत्म करता है। नमस्कार। बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि असम सरकार की तरफ से सिंस यस्टरडे देयर हैज़ बीन एन इनॉग्रेशन ऑफ द स्कूल्स और आज मैं यहाँ लेंगरी टी स्टेट पे हैं जहाँ पे स्कूल एक उद्घाटन करने के लिए आया है। दिस इज स्कूल वो क्लास 6 से क्लास 10 तक हो गए, फिलहाल क्लास 6 से क्लास 9 तक है। यहाँ पर टीचर्स आर ऑल वेल ट्रेन्ड। जब ये एडमिशन अभी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो I suppose and I understand and I believe that this school will flourish क्योंकि हमारा टी गार्डन्स में जितना सारा स्टूडेंट्स बच्चे लोग हैं वो दूर दूर जाके पढ़ नहीं सकता है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ असम कि स्कूल्स को ही चाय बागान में दे दिया है और बच्चे लोग चाय बागान से बाहर ना जाके उनको पढ़ाई इफेक्ट ना हो। सो देयर विल बी लेस नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स फ्रॉम द टी गार्डन एंड देन मोस्टली यहाँ से भी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कम्पीट with the rest of the world. Thank you.